lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC yaxa thwi suka Studio 12 Auckland Park eJoni. We are going to appeal this case until the highest court in the land. Murhangeri wa EFF Julius Malema u ta gweviwa mundzuku hi khoto ya Kukombo. Mabandla politiki ya yangule ka ku thoriwa ka Rolf Meyer tanihi muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. Vaka hina hi tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2. Hahaxa le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile murhangeri wa EFF Julius Malema u ta gweviwa hi khoto ya Kukombo khale ka East London mundzuku. Malema u voniwe nandzu wo balesela xibalesa exikarhi ka ntshungu hi lembe ra 2018 enkhubyeni wo tlangela ntlhanu wa malembe yo simekiwa ka vandla rakwe ra EFF. Maqhweta ya Malema va byele khoto leswaku yi va na ntwelavusiwana eka Malema tanihileswi a voniwaka nandzu ro sungula, kambe vachuchisi va lava leswaku a ya tshama jele. Mfumo wu ri loko ku ri Julius Malema a nga gweviwi ku ya tshama ekhotweni ku ta va xikombiso xo biha, kambe maqhweta yakwe va kanetana na mavonelo ya vachuchisi. Beri xigwevo xo pfaleriwa ku ta va nxupulo lowu nga fambelaniki na nandzu lowu a nga wu endla. We've illustrated that mere possession and discharge do not always mean that there must be incarceration. Each case must be evaluated on its facts. The facts of this case are indeed unique. And we say firstly, possession cases have frequently attracted either suspended sentences or fines. Secondly, discharge cases have also frequently attracted either suspended sentence or fines. And thirdly, principles of sentencing are always applicable. Sending a person to imprisonment merely because they've possessed a firearm with discharge is contrary to the law, in our view. There's no obligation that the court has to imprison somebody for these offences. Hambisitano mfumo wu ri Malema a nga kombi ku tisola eka nandzu lowu a nga wu endla, naswona u hembele khoto loko a ku xibalesa a hi xa ntiyiso. We know for a fact that this firearm was not fired, both of them were not fired innocently. This accused testified he planned it, and when asked why did you choose a particular direction to fire, he says, don't tell me how to fire a shot. I can fire it even from underneath the stage if I feel to do so. Tobi uri a hi swona ku Malema u fanele ku ya tshama ejele ku ringana nkombo ku ya eka 15 wa malembe. So it is not correct for my learned friends to ultimately come to the conclusion that the pattern of sentencing on possession cases reflects custodial sentences of between 7 and 15 years. That's just not part and parcel of the law. So, my lady, what you really have a wide canvas. A wide canvas that starts from wholly suspended, mixed suspended plus fine, or fines. Then it stretches all the way to 15 years. That's the true state of the law. Malema u langutele ku tiva vumundzuku bya yena mindzuku. Kasi le tlhelo Julius Malema u ri maqhweta ya yena va kombe khoto ndlela ya nawu leyi fanele ku landzeleriwa loko xiyimo xi ri hi ndlela leyi. A vulavula na vaseketeri va vandla rakwe lava hlengeletane ehandle ka khoto. Vaseketeri va EFF va ye hi xitalo ekhoto. Kusukela tolo va khome mirindzelo erivaleni ra mitlangu ra ndhawu leyi, naswona va ta va ri endhawini leyi ku fikela mundzuku. Vachuchisi va byele khoto leswaku ku ya hi nawu Malema u fanele ku ya tshama ejele 15 wa malembe. Hambiswiritano maqhweta ya Malema hi ku rhangeriwa Advocate Nkhaitobi Senior Counsel va kombela leswaku khoto yi nyika xin'wana xigwevo handle leswo pfaleriwa. Julius Malema u byele ntshungu wa vaseketeri leswaku xigwevo xi kumbe xi nge siveli vandla ra EFF ro tiyimisela ku tshunxa vantima evuhlongeni byo siwa endzhaku eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga. They use us to say whoever dares to speak truth to power must be taken to jail. We shall not be silenced under any circumstances. They can do whatever they can do, they will never silence us. They can imprison me, but they will never imprison my ideas. They will never suppress the idea of economic freedom in our lifetime. It doesn't matter the outcome.
The fact that there is a guilty verdict, we are going to appeal this case until the highest court in the land. Swirho swa komiti ya matiko mambe ePalamende va kombise mavonelo na matitwele yo hambana hi ku thoriwa ka Rolf Meyer tani mumeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. Meyer u teka xitulu xa Ibrahim Rasool loyi a nga hlongoriwa etikweni leriya hi mfumo wa President Donald J. Trump. Swirho swa Palamende va vona Meyer ku ri munhu loyi a fanelaka ku ya yimela tiko eAmerika kambe van'wana va sola. Nkarhi wa Ralph Meyer tanihi n'watipolitiki hi nkarhi wa xihlawuhlawu na loko xi herini wu endle leswaku a seketeriwa no ka a nga seketeriwi. EFF rin'wana ra mavandla lawa ya kanetaka na ku thoriwa ka yena. Vandla ri ri ku thoriwa loku i ku hlasela loku kongomaka ku tsakisa vulawuri bya President Donald Trump. Vandla ra ATM na rona ri yima na EFF. We view this as political regression that shows a government that is willing to appease, a government that is led by Donald Trump, a government that went on a misinformation drive against our country about the so-called genocide, which does not exist. So this is not a neutral diplomatic appointment. It is a political signal that the very architects of that compromise settlement are being trusted to represent South Africa now, while the majority remain locked out of land and wealth. MKP rejects that completely. South Africa does not need defenders of the past. We need representatives who will fight for land justice, economic transformation, and true liberation. Hi le tlhelo mavandla man'wana ya seketela ku thoriwa loku. Mr. Meyer will also need to reassure the USA that South Africa remains part of the world's liberal democratic order. He will struggle to do this for as long as the ANC continues to antagonize the USA in its public support for Iran and its Islamic regime, as well as its increasing proximity to Russia. It is critical to have a capable envoy to the USA, but this must also be complemented by South Africa recommitting itself to non-alignment and upholding our constitutional values if we want to win back trust and credibility. Recent diplomatic efforts aim to double this presence to 1,000 companies, jobs in sectors such as technology, finance, and manufacturing. To achieve this, Meyer must skillfully navigate complex tensions, including US-South Africa trade debates and shifting global alliances, to ensure that South Africa remains a sought-after global partner while consistently upholding the moral example of our constitution. Ku thoriwa ka Ralph Meyer swi ta hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga ri nga ku ringeteni ko kondletela vuxaka na Amerika. Nhloko ya maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni Metro loyi a nga yimisiwa ntirhweni Julius Mkhwanazi a nga va a nyanye ku tihoxa enceleni eka ntshamo wa Mahlanga. Mkhwanazi namuntlha a konanisiwa hi ta ku dlawa ka n'wamabindzu Emmanuel Benze hi maphorisa lava a va ri ehansi ka yena Mkhwanazi. Ku hihliwa leswaku u vuye a vitaniwa endzhaku ko dlawa ka Benze navusiku hi Mhawuri 2022 laha a nga fika a va byela ku cukumeta ntsumbu laha u nga ta ka u nga kumeki. Muavanyisi Mbuyiseli Madlanga ku nga mutshamaxitulu wa ntshamo u byele Mkhwanazi leswaku mahlamulelo ya yena ya swivutiso mayelana na swihehlo leswi ya na xitumbelelani. Xandla xa nhloko ya maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni loyi sweswi a nga yimisiwa entirhweni a tlhelele ka nandzu wa ku dlawa ka Emmanuel Mbese, kambe sweswi a ringeta ku hlamusela ku hikokwalaho ka yini a ri eka xivandla xa mhangu hi awara ya 2 nimixo. Mkhwanazi u ri ive kona xikarhananyana ku ya vona lori a yi kumekile ntsena kambe khomixini a yi pfumeli. From your statement, when you say Yako woke you up at 2 and you went to the scene just to look at the successes, that is highly improbable. You can't have woken up for something that mundane. What were you going to do with the successes? Nothing you could do. So it's not true that's why you went there. Mkhwanazi u ri eka xivandla xa mhangu ku ya vona ntsena ntirho lowu wa kahle lowu endlekile kambe a nga vulavulanga na munhu kumbe ku tivisa swirho leswi a swi fanerile hi ta vukona bya eka xivandla leswi nga vanga ku kanetana. Kasi commission yi tlhele yi byela Mkhwanazi ku kwa mimovha ya EMPD yi ve kona eka xivandla a ku ri leswi a fanele ku swi tekela enhlokweni tanihi leswi a nga maphorisa lama a ma ri kona eka xivandla a ma nga ri eka xivandla hi ku ya hi swileriso swa yena. I want to suggest to you, Commissioner, that your evidence is as sparse as it is on this subject
because you do not want to tell us what you actually know and what actually happened. That is why your evidence is as sparse as it is and is as senseless as it is. And as Commissioner Baloyi said, is as improbable as it is. I suggest to you that that's because you do not want to tell us what actually happened at that scene. Ku ya hi vumbhoni lebyi nga nyika imbhoni D eka ntshamo leswi nga humelela eka xivandla xa mhangu a ku ri ku dlawa ka Mbese hi ndlela ya tihanyi leswi a swi katsa ku n'wi xanisa no n'wi tlimba hi mati laha endzhaku ka swona ntsumbu wakwe ku nga lahliwa edan'wini. Ku vikiwa ku dlawa ka tihanyi ka Mbese a ku ri xileriso xo huma eka Mkhwanazi. Ku va Mkhwanazi a le ku byela ntshamo leswi nga humelela hi siku leriya swi endle leswaku gqweta ra ntshamo Advocate Silo a ta na mavonelo yo tinhlamuselo ta Mkhwanazi a ti twali ku tekiwa ntsena ta mbhoni D. If you were never there and you never saw him, why would he implicate you in something so serious? I mean, this is serious, you know, dumping a human being's body in a dam. It's not like stealing money or stealing stones. It's a human being. Yes, and I don't want to bring other elements. I'm denying it. I'm totally denying it. Ntshamo wu yisa emahlweni. Wun'wana va hehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka vanhu va dlawela mali ya insurance u yisiwe exibedhlele xa miehleketo. Khoto yi bohe leswaku muhehliwa a ya kamberiwa miehleketo. Khale ka sajeni exiphoriseni Rachel Kutumela na vahihlwakulobye va vuriwa ku va kumbeka kumbe va kume ku tlula 10 million wa tirhandi endzhaku ko dlaya maxaka ya vona va koxa mali ya insurance. Khale ka sajeni Kutumela na van'wana vambirhi va se va tsoniwe bail kasi lavan'wana va ta mahlweni na xikombelo xa bail mundzuku kona ekhoto ya Polokwane. Vahehliwa va buti va Rachel Kutumela, Johannes Thomas, Mahahla mambirhi William na Robert Chokani, nuna wa yena tlhela nhloko ya xikolo David Kutumela, xaka ra Rachel Damaris Lepe, nganga ya xintu Benedicta Mataba na Martha Reuters a va ha ri ku endleni ka xikombelo xa bail ekhoto ya majistarata wa Polokwane. Va langutane ni kwalomu ka 40 wa milandzu hi wun'we leyi katsaka ku dlaya, vukungundwani no ngungumerisa mali. Ku hehliwa loko va koxe 10 miliyoni ya tirhandi ya ndzindzakhombo kusuka eka mafu ya 9 wa vahlaseriwa. Nandzu lowu khumbaka buti wa Rachel Kutumela, Johannes na nuna wa yena loyi ku nga nhloko ya xikolo u hundzeriwe eka siku ra Vuntlhanu tani leswi qetha ra vona a ri nga ri kona. The bail application for accused number 5, 6, 8, 9, 10 and 11 will proceed today, and the matter would then be postponed to the 17th of April for only accused number 4 for an inquiry in terms of section 77(1) and accused number 7 to bring a formal bail application. And all other accused persons, this court will entertain your bail application today. Vahehliwa lavan'wana va ntsevu va yisa emahlweni na swikombelo swa vona swa bail. Va yimeriwa hi maqwetha ya mfumo. Veri a hi vanhu lava nga balekaka laha tikweni naswona va tata ekhoto ku ta tenga. And that the onus rests on the bail applicants to adduce evidence on a balance of probabilities that there are exceptional circumstances that in the interest of justice permits their release on bail. Worship. Huvo ya vuchuchisi veri mfumo wu ta yisa emahlweni no kanetana na xikombelo xa vona xa bail. Rikho yo hanedzana na u bvisiwa havho nga khumbelo ya bail ngauri vho livhana na milandu ine yavha ya vhuṱhogwa nga maanḓa. Ri tshi khou sedza uri hu na milandu yo no swika ya ṱahe ine yavha ya u vhulaha na milandu ya vhufhura. Vahehliwa va ta tama va ha ri exitokisini ku fikela va vuya ekhoto nakambe hi Ravumune na Ravuntlhanu. Loko emavhengeleni nyimpi ya Amerika na Israel ehenhla ka tiko ra Iran se yi le ka siku ra vu 47. Tshama na yena. Malangute mahungu eka SABC kasi ku tlhela langutsa hungu leri nga rhanga murhangeri wa EFF Julius Malema u ta gweviwa hi khoto ya ku Gompo khale ka East London mundzuku. Malema u voniwe nandzu wo balesela xibalesa exikarhi ka ntshungu hi lembe ra 2018 enkhubyeni wo tlangela 5 wa malembe ro simekiwa ka vandla ra Economic Freedom Fighters.
Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u tivise leswaku Mike Mabuyakhulu u teka tintambu tani murhangeri wa xipano lexi nga hlawuriwa ku rhangela vandla eKwaZulu-Natal. Mbalula u ri vandla a ri enetisiwi hi xiyimo xa rona exifundzeninkulu lexiya. Mabuyakhulu u teka tintambu kusuka eka Jeff Radebe. Comrade Mike Mabuyakhulu is now the provincial convener of the African National Congress in KwaZulu-Natal. Comrade Bongi Sithole Moloi is the first deputy provincial convener. Can you raise your hand? I know you know Mike, but Bongi is our former MEC in this province on local government. Siboniso Duma is our second deputy convener. Comrade Duma, you know him very well. Comrade James Ngomalo is our provincial coordinator in the province of KwaZulu-Natal. A comrade who's not here, Sipe Sihlemdaka, is the deputy coordinator to Comrade James. Noma Kukus Melani remains the fundraiser of the ANC in the province. They will be joined with a trimmed team of PTT members that will take into consideration geographical spread, gender equality, youth and generational mix, ANC discipline, as well as the national question. Khalekan Nhloko Hawks eKwaZulu-Natal, Major General Johannes Johan Booysen anga ha swi lavi ku ya nyika vumbhoni eka ntshamo wa Nkabinde. Ntshamo wu lava ku twa hi laha Booysen a nga ta yangula ha kona swihehlo mayelana na xiyenge xakwe xa K2 lexi a xi ri hansi ka yena. Ku hehliwa leswaku Booysen na xiyenge lexiya va dlaye va ehleteleriwa vo hlaya swi nga ri nawini. Major General Johan Booysen u thole Gwetankulu Vam Trengov tanihi muyimeri wakwe. A langutele ku nyika xitatimende no nyika vumbhoni namuntlha. Hambiswiritano, tshama wu byirile leswaku Booysen u cince miehleketo endzhaku ku hlanganisa na magweta yakwe. Swi nga leswi a nge hi nyiki vumbhoni. I picked up the phone and spoke to him, and he confirmed that he will no longer be submitting a statement, and consequently that he will not testify before this inquiry. Nkarhi lowu nga hundza swihehlo swo dlaya vanhu swi nga ri enawini ehenhleni ka Booysen na swirho swa xiyenge xa K2 a swi soriwile. Swihehlo leswi a swi katsa ku dlawa ka swirho swa nhlangano wa mathekisi wa kwamaphumulo. Kasi vhiki leri nga hundza xana xa nhloko ya NPA eWestern Cape Sharon Rayleigh u pfumerile ku a nga hlayanga swihehlo kumbe ku vulavula na xipano xakwe xa vachuchisi loko a tsala swiviko swo herisa swihehlo swa vukungundwana ehenhleni ka Booysen. Khale ka nhloko ya NPA loyi sweswi a nga epecenini Advocate Shamila Batoyi na yena u pfumerile ku a nga hlayanga tidokumente loko a herisa swihehlo ehenhleni ka Booysen na xipano xakwe. U lan'we a famba eka ntshamo hambileswi a ri ehansi ka xihlambanyo. Mutshamaxitulu wa ntshamo Muahluri Best Nkabinde u hundze ntshamo eka Ravuntlhanu vhiki leri. Booysen a nga yanga eka ntshamo namuntlha swi siye mindyangu ya vatwisiwa ku vava na swivutiso swo tala tanihileswi a va ri na ntshembo wo va to tala hi swihehlo swo dlawaka no xanisiwa ka maxaka ya vona hi swirho swa K2 exikarhi ka malembe ya 2008 na 2011. Ntshamo wa tlhela langutisa mhaka ya ku lan'wa ka Shamila Batoyi eka ntshamo, kasi ntshamo wu ta yisa emahlweni hi Ravuntlhanu. Randi ya laha kaya i ya vevuka leyi pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara ra 69.36, mpondo 22.19, euro 19.30, kasi pula tiko akala na Botswana i R1.15. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $4,819 a ounce, platinum i $2,127 a ounce, xava oil mbisi i $94.80 hi mphongolo yi ri yin'we. Emangulu ma mkhomelo nga siku ra namuntlha, vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile.
riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xikarhi ka tiko kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha famba ka 30 wa ti-percent kasi mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi le mahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi na kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona loko hi nga langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona na kwala Mpumalanga nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kwala ka 30 ka 80 wa ti-percent kasi loko hi langutisa vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa North West kasi Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi loko hi langutisa kwala Western Cape kona ku langutele magandlati ya matimba laha nga ta va yi ri kona kasi swilemukisi naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni ka siku ra mundzuku mpfula ya matimba yi languteliwini kwala Northern Cape kasi loko hi langutisa kwala Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwi mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi laha hi langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng mundzuku kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kona ka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Pretoria 27 Johannesburg yona yi ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees kasi Springs nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Musina ku ta kha ku kufumela kasi loko hi langutisa Thande 27 loko hi langutisa kwala Maphata Bling Vater Botsoleni kasi nakwala ka Dzumeri hi nga rivali na le ka Home nakona ku langutele maxelo yo kufumela loko hi langutisa kwala Polokwane nakona ku ta va kha ku kufumela kasi Tsanini kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 29 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe ku kha ku kufumela ku hisa kwala Skukuza kasi loko hi langutisa Mbombela 25 kasi loko hi langutisa kwala eMalahleni nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 25 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Richards Bay 27 Durban kona ku ta va kha ku kufumela 25 kasi loko hi langutisa Lady Smith nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 25 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana kambe ku kha ku kufumela loko hi langutisa Mthatha 24 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 24 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku kufumela loko hi langutisa kwala Richards Bay 22 kasi loko hi langutisa dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 22 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku hisa eka tindhawu tin'wana Springbok 25 kasi loko hi langutisa Upington kona ku ta va kha ku hisa Kurumani kasi yona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Welcome 25 kasi Bloemfontein yona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa North West kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa Rustenburg 26 loko hi langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku kufumela ka 25 wa ti-degrees kasi leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile